Saya. Hi guys, welcome to my vlog. So, nasa beach tayo. This is Asura. So this is in Zamboanga City. Kanina pa kami nandito. 7 AM nandito na kami. So it's already, I think, tanghaling tapad. Alas 12. These are my cousin. Yan, RJ. And my cousin. Yan. Pupuntahan natin yung mga pamangkin ko. Nasa beach po sila. Ayan. Ayan yung mga pamangkin ko. So ngayon, low tide na siya. Yan. So, kita yung beach. Yan. Mababa na yung tubig sa beach. Low tide na. Oh. Ayan yung pamangkin ko, gusto pa talaga mag-beach. Magsusumbong daw sa nanay niya dahil ayaw namin papuntahan sa tubig.
Hindi tanda. Agua. Bahay kita agwa. Hay agua. Hay agua. Hay water. Mm. Bene. Hay water. Hay water. Hay water. Bineki. Bili. Dudong. Detanda dong. Doyan, doyan. Doyan, doyan. Doyan, doyan. Duyan. Hindi naman siya ni duyan. Oh, trukil. Datin kal diaton duyan. Dalhin kal duyan. Rabya ka naton.